Romans chapter 12 is our text tonight, but deti lesson tayo kakabsat, kat series iti types of prayers in the Bible. Types of prayers in the Bible. Okay? So, adda tayong timay ikatlong lesson. Ano di lesson 1 tayo? Prayer of petition and request. Okay? So, prayer of request. Dagiti kayat nga dawatan ti Apo. Number 2, prayer of consecration. Come on, everybody say it together. Hangko kayat kabsat, malpas deti series tayo, kut awang malat na bati kada kayo kakabsat. Please, I don't want just to preach for the sake of preaching. I am preaching to teach. Tapno ada pag-improvean ti prayer life tayo kakabsat. Okay? Number 1. Ano ti number 1 tayo? Prayer of request. Digiti kayat nga dawatan kan Apo Diyos. Okay? No need to explain that. Amo tayo. Number 2. Okay. Kailan natin gagawin yan? In the morning. Reporting for duty, Lord. Speak through my mouth. Think through my mind. Listen through my ears. See through my eyes. Love through my heart. Work through my hands. Walk through my feet. Be magnified and glorified in my body. So meaning, di biyag mo i-consecrate mo, nga iti daytang aldaw, usaron na ka ni Apo Diyos, nga blessing, kansilaw, kadagiti amin nga tataw, within your immediate sphere of influence. Consecrate it to the Lord. Okay? Sino kadakiti mangi-practicean kadeta? Prayer of consecration. Barangay 7, kitakman, Barangay 7. Binigat yung ikarkararag day jayan. Very good. Lawag. Ikarkararag yun na binigat. Amen. Pasukin. Pasukin. Agpaypayso ang kay sweetie ka. Okay. Claveria. Every morning, ikarkararag yun at agpaypayso. Okay. Australia. Nakalat-kalat ang mga Australia natin. Okay. Ayan. Prayer of consecration. Now, adaday ti lesson 3, nga type of prayer, which is the prayer of intercession. At digiti religion konsekta kakabsat nga ilwanwan dat minatay. That is not the prayer of intercession the Bible is teaching us. And the Bible does not support that kind of tradition or practice. Ngay kararagmut na tay, ilwalom tinatay, awan yan ta Biblia deta kakabsat. You cannot pray for the dead to change the eternal state or destiny of men once nga natayen kakabsat. Permanent day jayen. Okay? But we are called to intercede for our brethren and for others. Ephesians 5:18, before we go to Romans 12. Ephesians chapter 5, verse number 18. Ginan nyo kabsat. The Bible says, everybody read. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Lagi tayo? For all saints. Okay? What is intercession? What is intercession? Intercession means to plead, agpakaasi, in behalf of others. So, digito'y nga kakabsat, uno ta tao, ket kasapulan dati Apo, ket agpakaasi dati Apo para kadakwadan. What else? To negotiate. So, no negotiate ko nam ket kaslang business. Dapat ket maidil mo. Maidil mo dayta. At dati buyer, at damat iti seller, ket sikat mangidil. I-negotiate mo. Tapnon DJ, ilaklako na nga lugan no kas pagrigan, ket gatangan deti buyer. So to negotiate, but in our case, to negotiate for God's mercy and grace. It is to pray for the things that we believe are needed, digiti kasapulan, in order to help resolve their problem. Itatay na i-flash digitay prayer request, problems digitay, needs. So our duty is to mention them before God. Api nga nga kaya ti Apong ikararag ta ida. Di ba? In command na dito God commanded this. Next, from Tom Elif in his book A Passion for Prayer, page 124, kunana, intercession is by nature where an individual
positions himself between two parties. Okay? One with the need, the mesa the need na, one with the answer. And seeks to bring the two parties together in between. So isut mamagitnaan. That is intercession. Listen. We need each other's intercession. Sino kada kayo ti makasapul ti kararag kung kakabsat, tayag na ima na? Kasapulak mo ti kararag yo. So, God had commanded intercession because, kaya't nga sa wen, no inbilin, dito ti dapat maawatan yung concept na dito kabsat. Dinggan nyo, atap nun ti kastagat talagang ikasuyot ag-intercede. Dito ti point. Apay nga in command ni Apo Diyos nga ag-intercede tayo. Why? Why did God command us to intercede for our brethren? Why? Because that is one of God's way to answer and address our needs. Kaya't nga sa wen, no apay nga na ma-addressan ti Apo jay need ti sabali, awang ba't mangikarkararag? It's one thing nga da tayo, agkararag tayo, but also, there are some needs nga salang anseran ti Apo no adda mangikararag, i-intercede. Otherwise, He would not have commanded intercessory prayer. Hana ko maimbilin ti panang intercede ti sabalin, no haan na nga dinggan ti intercessory prayers. So, ibig sabihin, kastigayam, ti panagrangay, iti tunggal may sakada tayo, halaan nga nakasalalay, iti personal nga karkararag tayo, ti bagbagi tayo. Ngem nakasalalay pa'y, iti panangikararag tayo, tunggal may sa. Therefore, a church that knows and practices intercession is a prosperous church. Mamati kayo saan? Ti church nga digiti membro na ket agkikinararag dat tunggal maysa ket prosperous church narang ay nga gimong nga makitam digiti members narang ayda gaputa agkikinararag da iti tunggal maysa. So I would like to challenge and call upon each every one of us members in the church. Ubing kayo, nataengan kayo, lalaki kada babae, amin tayo kakabsat. Ag-intercede tayo. Okay? And there are many ways to pray for one another. Alakat no ways magsalita. Before hindi, ito yung lesson tayo. Mabaling nga, ijibigat, agkarkararag ka, you can extend your time, malagip mo, ikararag mo, isurat mo, ipag-frame, di kakabsat. Unuri, ag-drive ka, agluglugan ka jeep, ada ka di trabaho, bigla nga nalagip mo ti may sa akabsat. Apay nga ta? Nga nalagip mo day nga kabsat. We believe there is no accident eh. Kasi ni Apo Diyos ito ding na amin ti pasamak ti biyag tayo, right? You believe that? God is sovereign. So apin nalagip na, apin nalagip mo ni Pastor June, apin nalagip mo day kabsat. Why? Because at the need na, nga masapol ma-addressan. And you are being compelled by God. Madama na ka kasarsarita ti Apo, nga ikararag mo day nga kabsat. Hello? Nawatan nyo nga kabsat? Okay. All right. Now, did you know that it is a sin that when we do not pray for others' needs? Basol. 1 Samuel 12 verse 23. 1 Samuel 12. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. Kita niyo? Hana ko maipalubos ti Apo kunana. Hana ko maipalubos nga mapasamak ni Apo Diyos kanyak. Nga agbasulak iti Apo, iti panagsardeng sis, panagsardeng ko, iti panangikarkararag ko kada kayo. So, basol iti hantay nga panangikararag titong galmay sa apay, wanat ako na nata James 4:17, no ammum iti naimbag, ket saan mo nga inaramid, basol dayjay. Do you believe that it is for the good of everyone to pray for each other? Do you believe that? So if you believe and do not do it, you are sinning against God. So nga dito iti may nga dakila basol ti adu nga Kristiyano kakabsat. There's one thing nga agbasol ka ti hamo pa naggimgimong, hamo pa nang ted ngam dakila basol ti hamo pa nang ikararag iti kabsat. Nang runa no ti kabsat ket nagpa-pray request. Nang runa kakabsat no nabasam lang aruden dita ket di mo man laing kararag isuna.
Okay? You're not just sinning against that brother. You're not sinning against that sister. You're sinning against God. Because God was the one who mandated nga ikararag mo. Kat nakita mo dinid, nagpa-prayer request, diming kararag, nagbasulam, nakabasol ka na po Diyos, nga nangimandar ka da tayo, nga ikararag tayo titong galmaysa. Clear? So awang kumakada tayo kakabsat ti agsad sadot. Agsulusulit. Kanawang kumakada tayo kakabsat, tihan naman lang amo nga ikararag ti tunggal mesa. Okay? Last Wednesday, nakita tayo kakabsat, tiyo mo na nga ikararag tayo for the pastor. Anada digiti, ikararag tayo para iti adipon ti Apo. 1, to see God's direction clearly. Isut mangiturturong, iti pamati tayo kakabsat. Ti trabaho ti Apo, nga isut na kayen volban, na kayen gatesan tayo, nga anak iti Apo. So ti pastor crucial, di ko nakitay, the pastor is frontliner of our faith. That's why you pray for him. Nga makita na ti puso ti Apo. 2, courage and strength, hanagar-agbut-buteng. Nga mga ramid ken mangidalan, ti isaw ti Apo. C, renewed passion and determination. Hanagpapatay, no diket na regta. Family, imbes ka datay ti maysa nga makipag chismis, wanog sisiim, tiyan na imbag ti pamilya ti pastor, datay kumagat ti mangikararag at kuna tayo Apo Diyos, anat mabaling ko nga may tulong ti pamilya ti pastor. Nempasay ko, pero may di kadakay, di Sunday, di Wednesday kakabsat. Ti ministry ti pastor, nagdakkel nga makatulong ti pamati. Agigro kat pamati, kaya't dedang pa nagrom ti pamati, mabiblessan na ka ti Apo, okay? All of the blessings that's happening in your life is from God, and that is a direct result of your obedience to God. Otherwise, ang nagapu ka na po Diyos, deda nga blessing, right? So, mamati ka, nga deda blessings mo ita, naggapu ti Apo, gaput pa nagtulnog mo keng kuana, ket because of a pastor, nga kanayon, nga mangisuro, iti sa ti Apo, kanti pa nagtulnog ti Apo. Because of that, makita tayo nga blessing ti pastor. As members, ano mo ti kararag mo? Lord, make me a blessing to the family of my pastor. Amen? Okay. And thank God. Kat adada kakabsat nga nag-respond kakabsat. Kakabsat, to God be the glory. God's protection. Now, tonight kakabsat, ti adalan tayo, nga sumarunong nga intercede, uno, ikararag tayo, the church. The church. Okay? The church. The church is God's agency on earth to fulfill God's mandate of reaching out to the lost. Panagiragpat dagiti kararwa, okay? Panagdakkel dagiti namati, ken isut agency ni Apo Dios ti rabaw iti daga. Dati church tayo is a spiritual headquarter of God for world evangelism. So dati church is comprised of us members. No church ko na datayo nga members deta. No church ko na tayo, we are a nation of God. Nasyon na tayo ti Apo. No church ko na tayo, we are a family of God. No church ko na tayo, we are a government of God. Ada gobyerno tayo as a church of the living God. No church ko na tayo, we are a peculiar people. Datayo kat na isang sangayan, nga tattao ni Apo Diyos. Datayo deta, Bacara, HBBC, Lawag, Claveria, Pasukin, Australia, Hawaii, Apari, and all around the world. Datayo data kakabsat. And being a family, nation, government, peculiar people, being priests of the Lord, anati ikararag tayo. Okay? Kat di gito yung nakipakita kada kayo nga ikararag, these are 10 things to pray for our church, kakabsat, kasapulan, ti church tayo detoy. Okay? So let's go to Romans chapter 12. Ti may advice ko kada kayo kakabsat, deta Biblia yung lukibon nyo. Isurat yun yan ta Biblia yun. Isurat yun yan ta side na, di ba? Deta Bible yun, the space na, dawan. Adawan. The space ta Bible yun, isurat yung kakabsat yan ta abay ta versikulo. Romans 12, we'll study the whole chapter tonight. Anat ikararag tayo para ti church tayo. Okay? So rugyan tayo kakabsat. Umuna nga ikararag tayo ti church tayo. Okay? Go ahead, kopyan nyo. Number 1, spirituality and receptivity. Letter A, spirituality and receptivity. Ti spirituality kakabsat na Diyosan na panunot. Ti church hana dapat na inlubungan. Ti church hana dapat nga may tulad ti lubong. No diket different
diferensya ti church ti lubong. We should be different. Ti church dapat isut standard. Ti church dapat silaw. Okay? Ti church dapat isu kakabsat iti pagkakitan ti na espirituan, ti kinalintag, ti na Diyosan. Isu nga spirituality iti kasapulan nga ikararte ti church. Adut churches kakabsat itatta ngagbalbalin na worldly. Anat worldly? Agsublin ti lubong. Apay? Well, it starts from the leader. And then dagiti membro. Kakabsat, worldly, dagiti membro. Okay? Karnal. Anat karnal, na inlatsagan. Hanang nga ti apo, ti agpanpanuray ti biyagda, ti matbukod nga pagayatanan. So, di kita nga disease kakabsat, apektaran at daddo mga miyembro, iso nga maapektaran ti spiritual health ti church, agi-slow down, kumapoy, hana makapag-unsad, narigat nga grow, narigat nga kakabsat tirang ay, because ado di gito'y nga carnal, worldly, ibilang tayo di gito'y nga disease. Iso nga ikararag tayo nga ti church tayo, ti spirituality receptivity. Romans 12, 1 and 2. 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Nakita yo? That is consecration. Dito ay prayer tayo, malagi po di consecration. Nakunam apo, say through my mind, listen through my ears, speak to my lips. So, i-offer tayo ti body tayo ag-serve ti apo. Which is, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. So, is your life surrendered to God? Surrendered mo lang, biyag yun ti apo kakabsat? Oh, kumusta naman ang mga Facebook natin? Baka worldly mo, di kita ipopost yun na Facebook yun kakabsat. Baka apektar deta iti kwa ti church. Baka perdi deta testimonyo ti church tayo. Oh, ano pa, verse 2. Be not conformed to this world, deta ti command. Hang kayo nga tumulad ti lubong. So nga, ikararag tayo, isot gwargwardyaak, deta kakabsat, from music. So kita nyo napansin nyo, apay nga ti music tayo ti church, puro hymn. Kasi, kaya't kung nga may ruwam ti lapayag yun, nang ruwa nakadagay ngagkangkanta, dagay ngagpilipilit special numbers, kaya't kung nga may ruwam ti lapayag yun, kan musical intuition yun, iti usto nga music. Kasi nagrigat, agpa-approve, pastor mayat dito nga kanta, pastor mayat dito nga genre, kastoy. Okay ko na, hymns man lang nun, tapno mairwam tapanunot kan lapayag yung agdingab ti usto nga music. Tapno no nairwam kayton, ti good music, nalakayon ton, nga ma-detect iti hananaimbag nga music. So mapansin nyo, amin na kantatay ti church, special number choir, puro hymns amin. Taitatta kakabsat, nagadutrum war, nga music, ngem worldly kakabsat iti composers na, worldly dagiti style iti panaka music na kanda dumapay. And that is one session. This is not the time to explain that. Ngayon pagpakita ka kada kay kakabsat, nga deta ti maysa nga agbaliw ti church, music, may kadwa standard of dressing. Agbali na worldly, tuladan tayo mutan ti badot lubong. Tuladan tayo mutan iti style ti lubong. Tuladan mutan ti members kat saan nakakabsat. Masapol ay kararag tayo, nga hantayo nga, tumulad ti lubong, not conform to the world, but be transformed. Ano transform? Mabalbaliwan. Hangka mabalbaliwan, no hang receptive tapusom. Iso nga inayon ko, di receptivity. Amoy receptivity. No adda maisuruking ka, hamo kontraan. Hangag sakit tariknam, hang ka ma-offend. No maisuruking kat sa utiapo, deto iti kunat Biblia, no kunami, deto iti nalintag, deto iti dapat abado, kasto iti dapat, madideta, kastoy, takasto iti kunat Biblia, masapol nga datay nga member, receptive, hanga natangken ulo, hanga nasubag, haan nga stubborn, hanga hard-headed, no diket receptive. You cannot be transformed, dohan na maawat tariknam, ta sa utiapo, tama? Uri na leeng ti mangisuro, kakabsat. Uri man pa'y ni Pastor Abanten, ni Pastor Laurena, uri man pa'y Paul Chapel, ditan, uri man pa'y agbiag ni Jack Hines ka mangisuro, no natangken to latatapusom kakabsat, hanggang matransform. Iso nga masapol ti receptivity tayo nga member ti Word of God, that ye be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, tapno maamuan nyo ti, good, acceptable, perfect will of God. Tadeta mo ti gold Christian Apo at pagayatam.
Di tamo ti kayat nga maamuan eh. Di ba? Receptive tayo kumati pagayatan ti Apo, deta ka nakasawan. Receptive tayo ti sao ti Apo, ti kayat ti Apo, pagayatan na, nakem na, plano na, panggap na, tarigagay na. Receptive tayo kumakadijay. Amen, kapsat? Are you receptive to the Word of God? Hello? Are we fast learner to the Word of God? Wano, 5 pelang nga taon nga i-preach giving sa kanto og tithes. Apo, unay mo lang nga kulbot mo kapsat. 5 nga taon sa mo tumasursurot usto nga panagbado. 5 nga taon sa kanto og faithful di pa nagigimong. Anya kulbot nga kapsat. Taluk na kulbot ka pa yung karnitwang. Nga 20 taon nang kakabsat. Madi. Masapon ngay kararag tayo nga, dagiti kakabsat, dagiti members, amin tayong members, receptive tayo ti Word of God. Amen? Dakay nga naganak, numakita tayo nga, dagiti anak tayo, kat makita tayo nga, the receptive, ti sauti Apo, iparintumangan tayo ko na tayo, Apo Diyos. Pagbalinam ti anak ko nga receptive ti saom, hanak ko mga kasulit, hanak ko mga kasadot, hanak ko maapo nga kagurgura, ti pa naka-i-preach, ti sasaom Apo, nga i-pre-preach ni pastor, pagbalinam nga receptive, ti puso na Apo. Kakabsat, walang matigas na puso sa taimtim at mainit na panalangin. Kunana, DJ Pilipino nga drama, idi, di kunana, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Talaga kakabsat. Dure man pa inamag deta nga pandisal. No isauso mo yung takape, lumukdang nga lumukdang. Iso nga, kararag timang palok ng tipuso. Kararag timang palok ng mang burburak tipuso. Nga natangken, dagiti anak tayo. Wano asawa, wano naganak, kakabsat. Kararag timang burak kan mang palok ng kadigita nga puso. Amen? Okay. So, detat umuna nga ikararag tayo. Deta pelang kakabsat kat umanayan. Umdas detan nga ikarkararag tayo ditong galmaysa. Amuno, deta ting kararag tayong kakabsat. Ayan walang matigas na puso sa mataimtim at mainit na panalangin. I-post yun doon sa Facebook. Okay? At i-share natin yan bukas. Walang matigas na puso sa mataimtim at mainit na panalangin. Amen? Okay. So, nakita yung kakabsat, data, kasta tayo Christian. Awan, talaga, nuhan tayo nga receptive sa udiapo, hanti mabalbaliwan. Nuhan tayo mabalbaliwan, kasano tayo agbaling nga silaw ti lubong. Kasano tayo agbaling nga standard ti lubong. Kasano tayo nga standard bearers ti lubong kabsat, no di tayo mo't mabalbaliwan. Amen? Okay, I cannot overemphasize that. Usto di jaya. Number 2. Number 2 nga ikararag tayo kabsat, humility. Humility. Verse number 3. Okay, verse number 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. Dito yung absat, in one word, is humility or servanthood. Ngahan mo panunutan, nga kasla deti nangat nga kangam ti sa bali. Kasi DJ, panang panunot mo nga nangat nga kangam sa bali, pride ka no DJ kung nati Bible. God considers that as pride. Well, not to think of himself more highly than he ought to think hamulablabsan. No anya jirukod mo, aware ka deta hamulablabsanan kabsat. Kasi nung nilabsam, agbaling nga angin day jayan. Awanan May tapwak ka na nung labsam deta di pa diretso ka ta, baybayin ka, absat no, diretso mlatan. So, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly. Amoy soberly ka, kabsat, na simbeng nga panunot. So, no hanta yung panunutan deta, at the problema di pa nagpampanunot tayo nukwa. Kinapakumbaba, humility. You see? As God hath dealt to every man the measure of faith. Amu tayo't limitasyon no kalmaysa. Amu tayo tirukod. So we need to humble ourselves. Bigbigan tayo kakabsat, iti authority. Ngayon sa ati Apo, that is humility. Okay? Nagpintas di J lesson ngayon rugik di Hawaii. The 10 biblical paradoxes. The 10 biblical paradoxes. Siguro ikwak tumot dito main live stream tayo. Ti number 1 nga paradox, ti paradox nga mga kabsat, kasla ag-opposite, ngem, kasla handag ag kontrada, ag supadida,
ngem, they are truth. Ti may sadya number 1 nga imbaga nga paradox ti Bible is exaltation through humility. Exaltation through humility. Hangkag balin nga great, no exalt mo't bagbagim. Bayam nga ti apot mang-exalt king ka, babandi pa nagpakumbabam. Exaltation through humility. So kay kararag tayo, arat mapasamak ti church tayo kakabsat no prokib, dagiti na palangguad. Aming nga member na lastog, na palangguad. Awang kakabsat, naling ti amin, awan maisuron. Agbalin nga manursuron. So, let's pray for humility. Number 3. May katlo yung kararag tayo di church tayo. Unity and harmony. Unity, panakikooperasyon, panakikaykaysa, panakitunos, panakikooperar. Dagay nga single men, nagposak yan ta HBBC single men, ag-fellowship tayo itong Sabado, kung nagkatang kay ag-reply, imbagag sadyay, ag-fellowship tayo, iso nga inya, just ko tayo schedule. Ang kay pa important at basita, impangkod dyan kunak, okay, HBBC Bakara single men, sunrise breakfast tayo no Sabado, 5:30 tayo agkikita dyan, mangrugit devotion, agawit tayo before 7, because amok ka working kay nga daddo, maing kay trabaho. Kakapsat, kunak, ikabilyot na ganyo, tiyo kunak hindi ka ikabilta na ganyo, awang kooperasyon. Ikabilyo kapsat. Makikooperar kay basit. Tadeto ikat pagsayaatan nyo. As a pastor, there are a lot of programs I have in mind. Kat digiti nga programa, ikarkararag ko ida, tapnon ti kastagatag-grow kayo, ma-develop ti puso yung agserbiti apo, may ikararagang kayo, para kada kayo, digiti nga programa, na para kanyak. These programs that we are organized are for you. You see, kad di yung makita di Jacob Sat, iso nga ikabilyo, damdama, kitak tulit deta, no awan na ganyo jay, please state the reason why you're not coming. Ibagayo trason api nga di kay umay. Agsagana kakabsat, agpaluto akto dita ti kuan. Anat palutok dita. Reti, baga ni Erwin nga kuang aminan. Ti tuyo. Paluto akto tuyo. Kakabsat. Kan inapoy. Kunak, rugyan tayo nga aramidon dito, itapno, dakay nga men. Muyo, kadagiti churches, agul uli magtimen. Hanakot ko day. Awan ununi nakakabsat, iso nga, kayat ko, nga dakayo nga men, adad nga you rise up to become leaders. You rise up to become key people in the church. Oo, iso nga, I want to organize this. You see, programa ito, para kada kayo, para pagimbagan ti trabaho ti Apo, makikooperar kayo't basit, hanggang tangtangkan ti ulo yo. Agbaling kay nga leader, kaya yung surutan na kayo ti tao, dapat masurusuro yun sumurot ti mangidalan kada kayo. A good follower will be a good leader, and you cannot be a good leader if you're not a good follower. Amen. Men. Da kayo mat nga high school men, kan elementary nga lalaki, pakaupat ton nga Domingo. Aging gatta kakabsat, di kay pelagaten. Ano ti problema yung ibagayo kakabsat? Kwarta. Awang kwarta. Ano problema yung kwan? Balon. Hanyo kasapulan, balon kakabsat. Kita nyo, why am I organizing these programs? Hano nalaklaka di job ubra kakabsat ti Domingo? Kita nyo, siyak ti agpreside ti bigat ti Domingo, siyak pa iti agprits, nabannog deta. Hangko ibagbaga nga siya kat mabambanog, gapot ang mabambanog, no? Te kunan Pastor John, hami amot mabanog do para ti minsan, hangka magreklamo di banog, ibagpagitak lang kada kayo deti nga point. Listen, noon alpas tagimong ti bigat ti Domingon, mauyos di pigsakon kakabsat. So nga ito mga daw kami, makainanak basit, alas 2. Pasaray, Jack, kumapay maturungan at alas 12, may alas 12. Tapos, nagpintas di lesson nga insaganak. Tapos di kay umay. Anak ko nyo, nga men, nga boys, high school, elementary. Samantalang, parents listen to me very carefully. Nangagyo dito niya-explain ko nga point ni Pastor John kada tayo, dito yung church tayo, 27,200 hours by bayadan tayo tuition fee anak tayo nga mapanagbasa, baon tayo nga mapanagbasa, agsusulit na pa yun duma. But anyway, manipod kinder, ag elementary, ag high school, ag college, ag master's pa, sige lata anak ko. Doctoral, wala na ko, pagbasaan ka. Samantalang dito yung kakabsat.
biblical education. Oh. Ken talaga nga dating programa ket kwa talaga nga na-design isuna kakabsat nga mga dress digiti kwa tayo anak tayo nga teenagers. Kasi look kita nyo, I've evaluated, anat mapaspasamak digiti teenagers tayo, are they faithful? Oh. Anat makita yo, are they soul winners? They should be soul winners. Isu nga iti Domingo kakabsat, hanak piyukot-piyukot nga makisangsango ka, digiti kwa tayo boys tayo, I want you to know that. I treat them just like soldiers. Amen. Yeah, kastat pa nagidil ko kadakwada. Kata soldado ni Kristo, madit piyukot nga lalaki kakabsat. Masapo lakas ka na soldado ti Apo. Oh, awang piyukot-piyukot yan ti unag ti kapilya nga lalaki. So ako nakadakwada, okay, each one of you, stand up, tell me your name, and say, I am Juan de la Cruz, Pastor, reporting for duty. Each one of them, tumayo yan. Oh, katiga duma, Juan de la Cruz reporting. No, baliwam. Itangtanggan mo, Juan de la Cruz reporting for duty. See? Yan dapat ang mga men natin. Amen. Oh, sila ang dapat mga frontliners, future frontliners of our ministry. So atong Domingo kabsat, i-preach ko deta, why we need to engage our children in the church. Why we need to engage? That's a great need. Dakkel deta nga need, kabsat. Dakkel deta nga banag, numaawatan tayo. Why we need to involve our children. So makikooperar kayo. Kasi, digito nga program tayo para kada kayo digito. This is for you. Concern dito yung kakabsat. Tapno, grow. Dakay nga parents, nagrigat yung patanor ti teenager ita. Do you realize that? Kayat yung arod nga unbelievers ti mga influence ti anak yo. Kayat yung arod nga digita gagayim da kakabsat nga ungodly. Itikan ka na yung nangakadkadwa. Nga bumaruda, ag-transition da. They ti idulwon da kakabsat. Imbes nga ti puso da kat may expose, may gamar, may immerse yan ti ministry. Kayat tayong arod haan, di ba? Iso nga, DJ nga sumrek, DJ nga programa tayo kakabsat. Idayo. That's a concern for our children. Kita, adadanto nga blessan ti Apo ti biyag dati masangwana na aldaw, no napintas pa na kay sagana. Remember, success is 90% preparation, 10% perspiration. Perspiration pa naglingat, pa nagtrabaho. Titagumpay ti may isang tao na 90% pa nagsagana, di 10% di panangitrabaho mo. Kasi lang kumatakanta. Di ba? 5 minutes lang nga kinantam, nga 5 nga aldaw nga pinakpractice mo. 90% preparation, 10% perspiration. So, digiti anak tayo, masapo na gundawayan tayo ti kinaubing da, nga isagana. There are 3 kinds of preparation. Right preparation, wrong preparation, no preparation. Kada mapasama ka, digiti anak tayo, no preparation, awa man latus, hantay man lang nga kinita. O wrong preparation. Permit pa nang expose tayo sa school. Wala nako, sige, saliam amin. Awan tiyempo na tiyapong kakabsat. Wrong preparation. Dapat right preparation. Our children must excel in these 3 areas. Home, church, school. Digyan duma extra lang ng kakabsat. Tandaan nyo ito. Our children should excel in 3 areas. Home, church, school. Tuloy ko itong Domingo di Jai. Okay? Pating gaday pala Jai kakabsat. Amen? Alright. Ngam ikararagdag. Iso nga, please intercede for me in your prayer. Let's pray for our high school. Bagbag na gito itapno ikararag ta ida. Receptivity to the Word of God. Unity, harmony, panakikaysa, panakikooperar. Awang kumagabsat ti agsadot-sadot ngagserbi ti Apo. No di kat amin tayo makitunos, makikooperar. Agkararag tayo nga naimbag. Tapnon ti biyag tayo, mablesan. Ti church tayo dumuras. Kat ti trabaho ti Apo alistot panagbalegi na. And all of God's people say? Amen.